ikon raw kita radua ratu dolong bantu torua tiup mata nako hasia kalau raw macai gomo asa sayon hori lampu nam sasaraho tiro hati sayot mahodi ngoruki nam sasaraho tiro hati sayot mahodi ngoruki Yang hai pasok dihita buhi dapat pengbuhi hita namar hula marburu di pebuni alamano emma itu las begitu siri ngomong guru kami obat hula mana pinatu mamuna imani namang karat sulok-sulok apa mutu kami hula-hula muna maka tapugulon emma itu raja kami las disuruh kami noang dihuti ala kinata ma perbuipi emma kadang dopa duhanin tua-tua asapir na koki bau-bau nama talongan firma tutu to dini hamuna salhun da pemuron nami lucu-lucu nangakapang mo sian kami hula-hula muna marga tapuro totong tumlas orang kami merek tahu sudi kalau merek kami tapat kamu saluna hamu akan nama marangi aja betul ini tanah ulau ta beda sedario lam ditapai tuan mani hamuna akha sedau ni roha dita banyak kasih rohai asa boy marta bataba hita kasasroha marhite ulauta ibaga sedario langsung ini manang dihita nomor hulu berburu anggap perlu dipati Tuhan ulauta ibaga sedario asa sonak sore beruan sian nama muka satu nama rutung juga sadame makohon lah sedarai dihita nomor hulu berburu utima maju nanti ditapai satu lah mulia yang pada Tuhan ta hibasa mudah kami dalam hibasa bisa tubuhnya lama muda di bersatu jo jadi ada kau di batu batu ramuna dibuat kesongon boras jadi beri boras seperti dohon apa itu songon akan sedikit tuan mendokon biar mah boki baul pati itu bersalongan biar mah tuh di nama lu mang dihamu kapang awon songon hibasa boras bersih kami ketulang orang putih mau takasu beri kami direntani rumah muna rumah dapat kami obat ulau na obat pahami di sedarion itu na mangkarar ada naguhimahan dari di sudah pahokpo tuhamu rajai takubulon alani dinaurohamu tukogu di alaman nani di paso-paso kamu hami di paso-paso kamu hami merhidi-hidi hargui nabiri dohon merhidi angkatan yang mona alani dohon nami mah soindok na dua-dua bago na mahal to na nanjaga tadi garda di Rubia oras hibas mahami pagkili mo muna sa luhut na magcalo magkulpir ng pinasaha muna ay huboto kami siya nasa las ni Rohan luha muna nakalian so ni magkala dyan namin di lang kuparsaliong kami pasok-pasok alali sakap ni Rohan namin Roma kami madok mauliate mahidi sopa namin Roha kami sumupahon tamang masokwa na malisiyon jadi 10 paudo sa juto asa anggian radia karajai macalo haroro namin so ni mapagilo namin turut itu batu amin na hatuban di rumah sompa kahit damang mo hami butang mula-mula las peruh damang ma tukol ya baik kamu kodang sobai
ni Raja Amerika orang mana foto kamu. Akan itu naik masuk dari dua. Siditiin na siyopa, kurang-kurang raho-raho na. Molo to kung susagia, binaboy, tasopaw kami, madapoto rajai, sa hindi ko yaman talibatama, makuhukuhan na sila. Gaya majalah horas Mang Guru. Tangan namin di baik kamu. Iba di pagduduhan las terapuna. Ang giya bantu Mang Guru di jangan nereo. Jujur pacarian kamu. Dapat kamu ko at julan nereo. Bisa dong orang mah, tuan hatan nga dua. Bila ditokon hudur ni kay topi tabia. Si hamura jadi pamuran namin alaka. Tu si mahamura kota Barsaulia. Kasi Mang Guru. Kung ala ng roha ito duduman kami. Kami beto ng roba nga mas-masamu. So kami tutuwa Mang Guru. Lima din na naman kami. Kailan namin, guru namin, tasawin ang akapapo namin. Anong roha kami na doon naman to. Dang alam niyo, hulang namin na nilakotop. Dang alam niyo, di na, ben natin si Galho. Jadi, kamu kailan namin, guru na, guru na, guru yan, ano. Pajul ako.
pun namin tuhat naman namang gogi pas. Madudura Sa luna si Raja di pamuran namin. Oras kami hula-hula muna. Gabi. Amang parte namin na malo. Asasahat na uli na namin. Benda mang madihami kontak kesehatan. Jelas programang kontak sedikit. Siduduro namin. Dinauroha mo mang gabi kami kimlaw namin sa daryo. Alani, molope holang majalo kami. Molope holang majalo kami. Bangar babero mamo. Ang iya mamagulitanya mo na eh. Sa ilang tugabi na kami, tiyak ka na hula kami, tuwari na mga hulong. Asa mo itasobaho kami, at ka na huli na linggali, makay lastro ka muna sa luna, raja ni hula-hula namin. Hatay na dua-dua na madok, bago na maralto, nadugo ni Garda ni Rubian. Oras mahami sa luna, pamuro muna Rubian kapaho pumunaon. Naung masyalo na pinasaha mo na ay tagkasiyan doha mo siya nasa las ni Roha Marian. Sino ko di mami rin lang kumasatang. Benda mang kontak kesehatan. Jelas programang kontak sedikit. Bujo kami maharadeon ni sa luhut marga ni hula-hula namin. Asa hudong-hudong kami hamon na dyan namin. Baik kamu nga maharadeon muna. Baik. Hula-hula namin manik. Tulang na niya. Wala di ba? Di mo kasugod. Tulang namin na niya. Muna tulang si Ringo-Ringo. Muna niyari na niya. Doon si Bulon. Si Ringo-Ringo. Muna tulang si Ringo-Ringo. Oras sama oras. si nenggulang masa kami di Bogor memenon marhite imam bapa mapain sulang-sulang pohopku di negara nami aman anjon marhite itu manjot berito matutu
Uli sa dadyo, sa ulo na dadyo, sedingkan nama tutur matanggam, kusaku na nangro. Ini kami ang baru, iba kami dito ima boras pil manang kalau oleh ini kay natak na tilangmon, termubi karombongan ke hula-hula. Di hamu termubi di hamuna, termubi di hula-hula, buat saya benar aja namanya termubi di hula-hula. Boras pil pun naki hator na memang ia orang baru, pil mapoki bergaul pasaloman. Pirma kadinta jujur matong dihita pangomoan. Matutur aja nami. So ni masa sa kami sa puluh-puluh magamane sa matuhan mo na. Berhamahan yang baru. Kompartasi. Tulang na dia. Lama kan bor nami. Molo piso mo ni kami ka hulak 2 kilo na poso. Molo piso mo ni ikut kami ka sudah nami. Masunya ka ulah budak. Pirma baki berbal pasangan. Pirma tak dimulia ka ang yang bor nami. Saya jud maka pangamuan. Matutur aja nami. Sama mo siya. Di pasar tayo mga raja nami. Hata di perguburon tugon na tulang nami siling ring. Ini Tuhan temu lihat madang dihita sa luhut. Matutupong. Titik yo tutudong ma roham mangadadi madliet kami di son. Ala dong naking diwak kami boras pir. Ima boras pir nito. Diro na tuwa songono pirma bok juga gugol petselo. Pirma to dita sa luhut na juru-juru menang akka pangamuan. Sawali mahatas yan po na tulang. Siapa nanya udah na berkinulun, udah bos. Kita panggora mo kan? Wala po, wala. Gabi dala oras. Mula ate mari tuata, mula ate mari dan saluna. Di ba kasi sa dari oto tu, maraming pasok doon kaman tapoton. Opo punami. Ang ganyan doon lang doon. Matutupong. Nga sa aton, sulak pahupu tulaw-ulan magkatapur. Pahupu ang guru. Nakining, isuon mo kami doon sa mga kuras pir. Lebo niya kapung mo. Oke susah dia ini, kas baru kamu mencakun nih. Dan juga naman dokot, firma po kibal-bal pasalawan. Firma to timur saluna, dulu-dulu matong dia ambak katangu. Matutur aja nami. Bago na mahal ko si Titi masih opa walang pangaraw na. Oke susah dia nak kini, akan igonyo pemborumon. Do kami sudah kan ada di ulah-ulah muna. Kita bertuat sama dia mo, akka pasu-pasuna. Sa sudah sa tugote asa oras pinbay kami to muna. Sa mamu gabi na 2 oras na. Mau lihat mas yan. Bunan yan. Wala tayo mga parjoro di pasar nami to hamu raja nami. Raja di hulu nami manik. Tulang nami na diak, guna tulang nami si ringo-ringo. Guna niari na diak do sipulong. Tulang narubok nami manurung. Raja nami song-song ni marang di hamu sa luna. Hula-hula na poso. Hula-hula na martinudohon. Molo sugoy pi raja nami di ko ari hami hamu garung marsara-sara. Raja nami dang na mangurui sangat murah kami. Raja nami nung ngaro hamu tutu martokok bona ni bagas nami marang pugunya laman nami. Marhitay humatong anak kon nami na majaro marang na mangalean sulang-sulang pahopon non ima turajay hula-hula nami kapubulon. Marhitay raja nami rodo hamu sunari diuduran muna hula-hula nami sa papa nami. Raja nami dibawa kamuro parbuipir. Mang bor hamuna. Tuhan maraja nami napapang suri to hamuna. Ang biar maraja nami to akan namangiyut. Dilo Tuhan mari hamu bisu gajang numur. Asa aro tujulan naro raja nami nalau mga sari-sari hami marang manguri hami geleng muram marang tulang marang beri muram. Hatani na dua ro raja nami madokon. Bago nomor hato dulu manggo nomor rubian. Poros mahan raja nami macalo na pinasa munay. Marsika mali hamu hula-hula nami na mangalian. So mali ma raja nami hata ni balos ni parguepir nagoi di pasatami ko hamu raja nami. Ngadi cari hanyo manotto. Jadi bida nih. Aku mau gua. Jadi soalnya mana raja nami. Neng Roma nami itu masuk ke baru pemula. Akan dari itu dengan dokon dan sudah burung sampai sesako gali balia dan sudah pas harus sobari rumah dokon hula-hula sampai si beno susaria alani raja nami neng Roma kami marobat jurumuna las marohamuna jadi sorry mak di tanah berdua tubuh.
do kumulatir itu hamuna ada di sepoto roha do hamuna imang pere nami margo bunga tangan nami kahan kahula-hula muna marhiti tetong do hai metong makam yang tutu hati asa betul tan ulo muna kisitong pinham muna asa tong hai martam yang tutu hani ibe ang guru kami mereka ibe kam kau kemerbutan nabi kahula-hula muna kekorang nami tong bago do mahak to dudul tong rupiah hor sami macalo setabar madi hamanang gor nami mangalia ang guru arong do pe sila korang muna asa tadal studio arong do
kami nagking ada di Hamuna. O di sa dia pinagking para nami sa pulau-pulau muna dorong mga nadoho ka data sa ipada. Wah benon. Ang pero ka muna sa dia last ni araw muna ma. Wah benon so dia dokon ni sudah tua dokon nami. Bago tumarang to duduk dulu dia. So sami sate. Siditi si Bopa bolang-bolang marunga. O di sa dia nakisa ko nami to Hamuna apere nami. Sa gulang matong. Madudura aja nami. Satu satu betul. Pas saat kami lagi nomor main bebel nami. Saat mahitau. Kau ini masa kami bulan-bulan dong rombongan. Ini papelan mulai. Mau lebih aja nih bitung hak kamu lihat dari pasar turun muna. Las marohani rejeng. Raja nami. Ang dia ba to akira mga atong lilo tuha mari hang gisu. Gantang nyung raja nami. Asaro to akira mangius. Hamu na lao mga sarang-sarang kami man na lao mga lepur to kami di hamu sa loob na nasa horong ibulan na namin. Raja nami hatang nagtuturo man dokon. Si Titi masih gopang hurung les ni ruwa. Bago na marahang to dulo doang guna marubian. Horos mahal raja nami. Magdalo na pinasa muna imak kami ni. Markada madihamu di hulu namin na mga liang. So ini ma hatang nabuhi pasatami to hamu raja nami gaya majalah horas. Kasatan di mana teh? Gaya raja nami. Baik promosi kasatan di situ. Mulia ang misopa di bagasa Tuhan namin Yesus Kristus. Madok maulia itu kami Tuhan iman di nama ulas kami sonari iman di adat jabatakan namin. Tetap kami di bagasan hai pason patuba ulan namin sadari Tuhan. Di sadarion arung di parade hasunton namin Tuhan. Si panganon ng samunil si hinong. Paso-paso mo Tuhan asiboy kay biguboy matang namin. Ina mamuji pasangapong guarmo na sunbadi. Tuhan manguduti di pedulan namin Tuhan. Nang makatay mahami di sadarion iba di adat dihabatakan namin. Ima ng pasaton sulang-sulang pahopo ima hasutan namin amanyanjon dokbor tapumuli. Tuhan di na mamukha kami di ulan namin di adat dihabatakan namin di ulan sulang-sulang pahopo jong-jong ima ulan namin Tuhan asa totong besangat di gormo na badi Tuhan. Tuhan nang ari nang ipake pe totong paso-paso Tuhan asa totong marulog kami di bagas na las niroha di bagas hadamian na siya ko Tuhan. Ya kadua sa pangalusan namin Tuhan totong masaya sa Tuhan asa boy kami totong nagabi habaw paso-paso na siya po. Mauliati mo Tuhan di asid holong mo jalo matan namin. Namartangga kami di bagasan ko anak mo. Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Yuk tulang. Jadi mauliati ma di Tuhan, mauliati ma di bungwak dari balatikyon. Di hamu hula-hula nami marga takbubulun. Sudi marga rombongan na upar sanga habi-habi di sur. Di sorno rohani parkil ngomu marga nenggolam margana mabuat tudu-tudu sukanganon na margos mai asini rohani Tuhan diari lauli iari na dingano di hamu hula-hula nami tapubulon tasaha sulang-sulang paopi mahami tuhamu hula-hula nami tapubulon sungsungod dia biora nami Oma natar patu bahami parkil dengan lumuna atau dong konai masih Tony nede dua kiti mana itu apa gonang-gonang pengaruhna molo tung songonope naboi tarpatu pa parkil dengan lumuna sai gonang ma pinasuna matu songon sidok bodi maida dalak kira ido kembali mau tempat coba Pak itu mau kami suruh jadi memburu kakasongan demuna jong-jong kami tulang muna di sumbabuan deke si bludur deke sahat uhut si inung aik natio asal giat dalam pitanayon saudara kamu seluhuna pagoron nami tujuan ngariong sahat napinar tapar sita pinitan urut sederio sifat atau itu hatta tu kita saluna namar hula marbolu asal orang mas ditine sopa orang dari sini rumah tuk songoni betu panis pangan ngabul buat kami tuhan kama yang guna menggoi pas masuk orang nganggur lain macam sah orang sami hula-hula guna napa satu begima gabi raja nami gabi macam horas ido
Jadi soalnya mah dia mangrajai nang sorry pada di salun nama otangan nami. Belum manggoy na orang ko. Raja namang guru. Manggoy na orang ko. Iroha di bagas sa picture. Pasal sulok kamu berada di dalam minyak. Oh, rohami tulak muna. Kasi dua kata kamu kaya surat dan picture. Bawa kami dulu kena pokok. Eke simudur-udur. Eke sahat. Hidung kita tuh suata. Dia sahat dia akan terpasita. Tujuannya yon. Soni kamu ke berenami do apa kopunami. Saya ulot tadi bagian saya do. Akan menjadi sudah berdekor. Kita nanti no belum pernah rumah. Usung no penabu batu pahami. Akan kamu ke berenami do apa kopunami. Amat tadi batama. Nana bayar kapak-kapak. Maju tuh jangan. Saat disuruh masak kebutian. Bakal kami di kios sampai ke tukang iwedana tukang korasa. Maju tuh. Gabi mak mau lihat tema kopum. Partikeron, upasa kali mah tuh hula-hula nami maik. Yan na si Coco Soron. Nakuel lang mo. Mananjol rono hami katulang mo magite na kilik kodo ima adat maban adat to tuhula-hula tapubulong taro bobi di hami katulang mo tarong de bison ima di ho penganjol lasar panjalo mo to pojade to anak yete pas berham ima di ho anjol rono hami na ki mabuat ke suludur ke semok say begini ay dia matutu ikesuduron ima ro kasudut kono nama hadas tua Sididik si Koppa golang-golang parhok na. Oh, itu saja. Dan kini bernamin awak moko. Saya gulang matong pinaso. Maju raja. Sa sur satu bertian. Iba saat kami ima dan kesiduru. Saat mahita tupang gabi. Maju raja. Dalang ma tabeta. Gabi horas. Baik kamu juga ida ajo di pengati do di noon. Oh no. Ido. Ala hujan hamido ulu di dek muda. Abang guru. Pasama deke dohot pinggap paloparan tu hula-hula. Manik. Karuga tubuh nami. Lorti kami ko. Udu tiamu tutulang na dia. Rujom. Ujo sana naik uso jarang baru. Salah naik uso jarang baru. Tulang na dia. Bona tulang siringorio. Tu bona tulang. Daw, bol, oh sana, alasan di bagian. Bona nyari dah dia dos sebulur. Sisa dapat jawab tu apa dah lagi? Baru Jongjong ima pungan huriata jenang satu hami kukudu juju tuhuria ima marhiti tumbuhan kor gabungan memahami lain nih perwabehe mohate alana tulu ulau stadion arung atu kota Pinang arung atu Siborong-borong bolong hami pinang ngajong yung bisor las roham jadi marhiti honok mah dangna petubigi kamalokan alai omma nagabetang yang nami doho borabor hak nami hati memang dah tidak pasahat sulang pahuppuho tulahulata marga takbulun anggiyo marhiton eddi ima nahuduhi kamian non salam gada matutu akapasu-pasu di bata di padalan di ngulutta terleboi ma di padalan di rumah tangga muna asa marhiti honi dunia bertamu akapasu-pasu siat di bata pakai mai baik sangat tubuh di bata te langsung anima te di anggaran di kor gabungan dan tidak lupa di kor gabungan untuk susah dia las marhamate omma dan nami manupahi ulot presendarion dan nami masuk pada istiwa dua titik marati lopa golang-golang anggora hukna tusong nau kena terpatupa kur gabungan di huriata amata dewa tama namang gohi pasu-pasuna pasahak mainang Haleluya.
Nasipata ropa rukiloni Odo toto ban pangaluaki Ayo lanoda tuaku haposaki Naboy mga pulohaku tiusude Marolok notondiku Maningot dorang ni basa Ponpe di homanguluna ni Tuhan Saban mahombar tulomo ni roha Dang hamilangan hinagodang ni basa Marhinte pangoluon namin Say paganda matuhan dami tuhuri aming Asa gabi pasu-pasu Di rumah tangga namin Marite pangoluon Naboy City Nasantong taliaran Tutuhan debata Asarap sa uduran Sudena hamion Lao mamudigo armi Onpe di homanguluna ni Tuhan Saban mahombar tulomo ni roha Dang hadilangan hinagodang ni basam Mahite pangoluon namin Say paganda matuhan dami tuhuri aming Asa gabi pasu-pasu Di rumah tangga namin Marite pangoluon Naboy City Nasantong taliaran Tutuhan debata Asarap sa uduran Sudena hamion Lao mamujigo armi Amen Matang yang mami to mata de batang dia. To karina bang Ihud boy tuduk tanah ulam muna. Mula dong kasih dola siro hadi hitang boy upel gasanon pasaton muna imaturia lau pasangapon de batang ade. Dong nai pasod si tua bapago manamar halto ulok nomor rebian. Horas semahami nama jalo tapi nasa muna amat tadi batama nama ikapi diamu nama alehan. Malihat ya mah. Jadi soal lima dihamu suhu nami perburu jong-jong mamu ini asarohai majalah kamu hati sampai jong-jong nah itu hati Warga Meja
makamang senang. Natin sanggar baik buat berjulus gunung marga atas binodo pas itu dia marga mama mau lihat di hamona anggi hung nami di kukam lagi titik sanggar iba turungan isi kumarga tu boto tutura boleh marga nami marga manik do lalu Tony masak kami jadi jalan horas mah aduli nunga takas begitu tu boto hami anggi muta kubulun na marga manik kami di hamuna ama nami abang nami suruh kami madaputok kamu ima diakad tahun naksalku inang pujaku pardongan saripion ni kita beremu ng gabihiran nami nami ng gabi sadaru masta ama dua tidak suruh ibadah suruh kami lagu pasahatum ima dinatakas di ari ng binuhol ni Raja ni Pamulata ng bulan di ari na uli diyan garingkan di ari sederyo nung abitakas di pasat na siga ima batu surak pahokpo Tuhani agi muna pagbulo ngayon kusima ngayon kirawanani hahaduli son ubot kami ko ima sinamo na kudami na pinasaha niya na kota o susabihin pinbaik sinamo doon kahaduli untuk na dua-dua lo dan alani bergana di mana tidak kotor dan alani inna dan asa si jitima si goppa ulung les ni Roma Loni pinakinam na kurang jelas ni rohanami pasatu tamu haduri nami marka mani las maruhan gadamu las maruhan ketimu bajalos nami maruhan jadi yang ma desa dagun takasuma amang na juga kena suribeda nas jadi bun mahita lui na kota marga Yuputi maham ba oras mamu na majaro sinamot na pinasa ni pamulat to oras mahami ang piling muna nakasato Yuputi mahami ama horas matutu Maula temadi hamuna anggi hum ngami ada di sangat doh babe hamuna na mat bihita bihamit tulang ni helamunai ima secara anak saya burdo bihita ape idare ulaunon ada yang pulang dari Jaloho apa rasidoli anggi hum nami ima batu sulang ni bereki manang ni helami manang di burutai doh ipaktutai marhite betutu apa rasidoli di jalan di Batam itu Pak samyang tak asa boilo itu ima berenam yon manang helamon manang buru pemanang ini buru nami saya buru di kita dan saya jalan di Batam itu samyang tai hujun nado asa boy tudip matang ulun ni berento do keputon saya semua tok kinahan na hujun nado ibe apa rasidoli ay jaloho laki ima sinamo ni batu sulang ni putih ima bereki doh helami de burki sarbur de kita ima belga na gurang belekto magite betul dia para sedeli mang na aduli na teh anggihun nami magite itu saya sehat nama kita hujud nario magite papas de bata dokter setuju madokon nami bawa tong mahal tu duduk rupiah hors doh kami majalo ima sulang ni popon tujuh narion tetuhat sama mama serasul betul 100%. Ya kalau hamil ima sinami ima batu sulang ni paputon sahak kita tupang abian. Maju. Ima di musik kami. Aiman maju hobat si asal masih jarang memahami ngamar nanggi huhum di kami tapupulo duk berkemar duk marganing bulan ambur nani. Pak maju hobat si. Satawi marina Pinang sori barang Satawi dihamuna Oh jangan lupa sahutan
na doktong asli rohana ingin biasana na pasakatong terlumubi may Dota na ating desebedyo ima di anin ng binuhumuna dinapakas mga bisa akter ng mga dimasok ka ng muna ba't yung sulap pahok tuhami sa mga muna magiging manay nito rohami budak-budam lau pasakatun urus pagcamatun asima rohan suhat itu Gajang yung di bodoh. Tema duduk. Dia udah kami kemarin nak sama saya. Sia-sia naik bodoh. Tu akar bincang nyari. Ini tadi mulut dari bagian hari sedari. Itu. Aduh bama. Aduh habis. Geng mah di bodohku. Saat Duna Salma 2 saat terus petang saat main bodohku Duna Mardini saat Duna Marno Duduk Raja Nabi. nama Daru buat memahami belum Jari. Udah diawang si Raja Nabi. Tapaho, lawan tanya. saya karena kinang pinagpamula ima surak-surak barokku kami bulan-bulan mana Tema duduk. zon anak elak kasdo di harurunan daw makalatson tidak pinagpamula masih sukan muna siguro sila nung natakasat ko anak nila tidak ka naman pula-bulu masih dulu at kami yung tulong jadi semua lain rohami anak nila pasahatan ulos na bilang ulos na hafal ulos ito repot asima rohan di mata yang matulihang na berita gabi, berita sanap, berita mamura, si pasahatan yang pertama. Masih ada masuk kemudian, masih batulu semua dalam, masih lapor semua. Ilmu di pasung-pasung di Tuhan, Tuhan muna, muna kita Tuhan kami menjalo, kembali muna. Ibat, belum jadi lalu jadi. Ya bahasa tarima, urus urus Tuhan. Sama benar perasaan, satu. Duduk Raja Nabi.
saun na binar sinabi namot maniluluan mi subang na ginalati saun na binar sinabi langsung ke balik keren yabe baho boru rape lagi sibur magonang ma mamong buki yabe baho boru rape lagi sibur magonang ma mamong buki yabe baho boru rape lagi sibur magonang ma mamong buki Ora, tema dulu. Iya. Iya. Horas jala gabi, gabi jala horas. Jadi zon amak kira lo hananya amak kira jela ape buang mau lihat lima itu mau sebenarnya mau kena mengulur pada itu mau si besar pisuban umat dua bulan dan lagi mengulur pada Ima dulu. isas tuh nulis tabar alai nak punya kanan perpikiran bapak ini kasih kamu mulai sudah jumma amak firma Tuhan muna lahu magula bardi aka berada di jalan kai dan dia mari pasai hatta kami dawa kemuda kalau diteruskan baban akan dipasauran aka juga bola dari nak aka itu dah urus jadi ya nama pada hidup sama kira las umma dibuat nama kira hidup akan berikut orang mayakmu na masyalo Ya. orang kami negeri kerumunan bersih maaf ya Minasara diduari Dungsoboy siramoni Osma roham binang porumi Nongaku gawe sama Tuhan Ima dulu. urus bapa Tuhan nak dia ma tahu tsunami sebutnya pengguna tahu nak ini kabur maka dia masuk sungai dia masuk ke ima pas di bata si pasatona Tuhan nak mana dia biamna baru ke itu saya terdapat apa bergana Roma mulut mengucap itu pas berape tidak dibaca bis putar setara ada angkir mahite laut dan berbisa itu dibaca pada kita sama saat akan ada kesulitan di penggunaan Ima duduk pung. orang kamu lahu menjauh lima kamu Jadi. kopung tulang nak sebut nami Gabi. Ilihat tu mesti. Dah. Siap masa borgi Koang itu kata Yesus Ido nampuri Borgi Tungaki Ola nido endeki Koabi Yesus ihi Loba balu Orasi Edson. Oke, jadi deal. Oh, Markondo lebih Markondo. Bui dua deh, di sana deh. Iya, baru di Somo Seha di Hela. Amal Lestari. Ima di nama kalatum di saat begini sudah kami nakpikat pamana ya sedero maridima lain itu asima rohani hatta saat pertama ima di pasukan belum apa asal balik kan gabi itu tak kita dua ari muna gabi
Ainunga kas kita masih baru. Maju Raja Aku Nami. dimakirin di Victor rata-rata. Salhuna na pinasitan rohani ang bukan namin. Pasok ko na awat na dua di bata. Maju. Pasok sa penti ka na. Iyo pasatan ma. Ulas na buto ang mutin na gajit ko mo namin. Mahamam pa kurasan. Hiling mamamam. Jala kurasan. Lubot ma. Maju Raja Nami. Musik. Isong rohani ko yung mga masahat ko, ulas urban, ulas gagawin. Maraming mga ini ketemuan namin. Alam nga rin, sikok, tagkas, dinang pinasa. Muna, kami sa panibong muna, imang masisitilan namin yung puro namin. At tubat yung sulang pagsulat kami, yung mga nasilas mo ka namin. Asima rohani di bata, ang kimat kong, initanulot na bagasan sa layon, makirap sa layon, Diyos sa layon, tuwa di hamuna sa luna raja di paguran namin. Pasang kami itu, urus-urus rebutong na, oras mamu na majaro, oras kami lolo muna na. Pasikot mami ka amang grupo. Maju Raja Nami. Musik.